Festival Al-Banjari Raudhatul Muta'abidin mengharap syafaat Nabi serta ridho ilahi peringatan Bismaulidia yang ke-41 semoga berkah, semoga jaya, semoga tambah luar biasa. Ning nang ning glung, ning nang ning gung, ning nang ning gung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning nang ning gung, Ngapunten Bapak Dewan Juri, ngapunten panitia. Kula saking grup Kanzul Asrar Bojonegoro mengucapkan selamat hari milad buat MA Raudhatul Muta'abidin yang ke-41. Semoga semakin jaya, semoga semakin terdepan. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Allah ya Allah ya Rasulullah Allah 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 ya 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 Allah ya Rasulullah. Ya man yara wa la yura wa fadluhu ammal wara. Ya man yara wa la yura wa fadluhu ammal wara. Biman ilayka qad sara ruhan wa jisman lamira. Biman ilayka
ذخرنا في الآخرة هم ذخرنا في الآخرة لعلاه مددت يدي استر ما أنت به أعلم يا من لعلاه مددت يدي استر ما أنت به أعلم